Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. मतदारांमध्ये त्यांच्या उमेदवारांच्या फायनान्शियल स्टेटसाविषयी जागृती करपी असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्सान देशभरातल्या मुख्यमंत्र्यांचे संपत्तीचो रिपोर्ट जारी केला. गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत लिस्टान 12व्या नंबरार. पहिल्या नंबरार आंध्राचो मुख्यमंत्री जगन रेड्डी. बंगालची ममता बॅनर्जी देशातली सगळ्यात गरीब मुख्यमंत्री. पहिल्या नंबरार आंध्राचो मुख्यमंत्री जगन रेड्डी. मालमत्ता 510 कोटी. अरुणाचल प्रदेशाचो मुख्यमंत्री पेमा खांडूची मालमत्ता 163 कोटी. ओडिशाचो मुख्यमंत्री नवीन पटनायकाची मालमत्ता 63.87 कोटी. नागालँडचो मुख्यमंत्री नेफ्यू रियोची मालमत्ता 46.95 कोटी. पुद्दुचेरीचो मुख्यमंत्री एन रंगस्वामीची एकूण मालमत्ता 38.39 कोटी. तेलंगणाचो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर रावाची मालमत्ता 23.5 कोटी. महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेची मालमत्ता 11 कोटी. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाची मालमत्ता 3 कोटी प्लस. 12व्या नंबरार गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. मालमत्ता 9.37 कोटी. उत्तर प्रदेशाचो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथाची मालमत्ता 1 कोटी प्लस. अस्तंत बंगालाची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीची मालमत्ता 15 लाख. अजापाची गजाल म्हळ्यार ह्या रिपोर्टाप्रमाण बंगालची ममता बॅनर्जी देशातली सगळ्यात गरीब मुख्यमंत्री. तिची मालमत्ता खंय फक्त 15 लाख. एडीआर रिपोर्टाप्रमाण गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता आड एकूय क्रिमिनल केस ना. 43% मुख्यमंत्र्यांचेर खंय क्रिमिनल केशी आसात. ADR has just released the data on the various CMs on their wealth as well as criminal record. To start with, we are fortunate that in Goa we have a CM who doesn't classify under the criminals because he doesn't have any criminal record on his head. But it's a matter of great concern that we have almost about 13 out of 30, which is 43%, with serious crimes. And the assets are massive in some cases. For example, in Andhra, the CM has shown assets worth 510 crores. And almost about 11 out of 30 are 10 crores and above. Again, Goa CM doesn't come under that category, but only one CM has shown that Mamata Banerjee, she is less than 1 crore, is what she has declared in her affidavit. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी.